Ada 5 bajie lo Komarli. Ada 5 bajie lo menon ढूंढना को नहीं मैंने काम किया ada prang ki thur pen brush mari phedlote mahang chingmur phedlote meg yelo asi adap ki thur pen brush mari phednon tapen nang mahang chingmur phednon mahang ka chingmur tang chedlo non ke meg yelo ilitum ada prang lang jun ber nang ji athema ilitum mege jang huke ilitum lang pho phe pin lo e okar loke lang kreng lap lo lasi lang jun lop lote ako eja kong chewang thu ikko nili ke ajo mege jang hot idung langa bong chibi kok tete angpar ke adap lange jun joy ke tete ini adab ke arve jang sir sitamen neli morning walk upon neli ulaya lo habit number 1 ada prang exercise upon dam were not morning walk pusitame running pusitame dam were not e oke pran jong si mesen plote ilitum ining ta rong pikko bon sitame e oka pran jong si mesen se plote itum ining arong relo e oka pranar loke ekhar jong ke do dimlo lasi ilitum e oka pran aphan chelana pakanang ko habit number 2 silence ada prang theng prang ajo damna wo kang reng tomon nangajap mir arong thengpi arong aphan ningkang sampen lang pakanon thengpi theng prang arvo kaching jok lang pakanon habit number 3 nangli kupipi ma kemang sone do lapen kupi ma keman kang tung nang mai na long chunet lo pule ma thanon nangli jong si BMW के नाम जी नंग निंग हैंग प्लोते BMW नाम एड लो ले नंग माइना लोंग माथानोन BMW का सोलाई लोक लो ले नंग माइना लोंग माथा एक नोन Oh my god. habit number 4 reading ada prang mesen na kitab purhinon 15 minutes 10 minutes upon pusitame lapen apor commentu ma chelong purhino according to the social security administration if you take any 100 people at the start of their working careers and follow them for the next 40 years until they reach retirement age here's what you will find only 1 will be wealthy 4 will be financially secure 5 continue working not because they want to but because they have to 36 will be dead and 54 will be broke and dependent on friends family relatives and the government to take care of them nang methang aphan mesen na son le chipunon nang methang aphan kupipi ma ka chipu la so teng lo ga man po la sinang methang aphan mesen na son le chipunon la so phen chion wa ga ti jo ase thepik la se switch on off kori nang ver methang chion wa ga ti I love myself I'm confident I'm courageous I'm a risk taker I can become anything I can do anything I can become a millionaire I'm going to be rich and famous I'm going to travel the whole world I'm going to have the financial freedom I'm going to live my dream life habit number 6
99% amune da tumke ke fail po normal la pen mediocre alive si ke rain munchot po ili tum edona rap la pen ijir pi tum talo emethang a family tum talo ili tum jong sila 99% amune da tum asona life nang ni pelote ili tum kaprek akam siklam nang po ili tum kaprek akam claim lo pelote kaprek result long po ning karong alive reng long po pini pen ke 21 days lo nili ada 5 am ki thortang nang li tum ta jong si ada 5 am ki thurji nang ning hang pelote nang li tum alive ka change aphan nang ning hang pelote nili whatsapp number along 5 am ko nang senon nili WhatsApp number ke video description along se dolo pinia video ke lapan pen halokan tonic thank you for watching till then happy waking up at 5 am in the morning